ማን ነው አማራ ክልል የገባው ኃይል ተመልከቱ። ማን ነው የአማራ የገባው ኃይል ይላል። ወኔ አማራ ከሰገደ ፖሊሲ ፌደራላት ሞ ሸኔ ለጀቹ ጅረ ስሬገለ አማ ካንጀሪቲ ያዳ ጅረኒ ልዩ ኃይል ናኖ ኦሮሚያ ወካን ፖሊሶታ ናኖ ኦሮሚያ ጋፋ አላባ ናኖ ኦሮሚያ ካለቻውኒ ሳነለተ ፈተሳን ለተርጋኒ ሸኔ ለጀቹ ጅረን ጀርኒ ስሬገለ ሸኔ ዳ ሜ ወልማና ይላል። መከላከያ ነው ኦነግ ነው? አዳምጥ ክፈተው ድምጹ ይሄው ይሄን ሰራ ይሄው ለሄ ነው የሚመጣው። አርማውን ተመልከቱ ደረቱ ላይ የመከላከያ ዩኒፎርም ይለብስልሃል፣ ሬንጀር ይለብስልሃል። የኦሮሚያ ጉዳዩ አይደለም፣ ጉዳያቸው አይደለም፣ በምንም ጉዳያቸው አይደለም። በዚህ መንገድ ነው አማራው ጋር እየሄዱ እየዘመቱ ያሉት። ይሄ ነው እየተሰማራለት ያለው። ተመልከቱት። ይሄ ኃይል ነው ስምሪት እየወሰደ ያለው። ከዚህ ኃይል ጋር ነው የአማራ ህዝብ ሰልጥኖ ተዘጋጅቶ ከተላከበት እንዲያጠፋው ከተላከበት ኃይል ጋር ነው እየታገለ ያለው። ሌላ አለ ሁለተኛ አንድ ቪዲዮ እንጨምረውና ምንድነው እየተደረገ ያለው ምንድነው እየሆነ ያለው ሚለውን የምትመለከቱት ነው። በዚህ መንገድ ግልጽ በሆነ መንገድ አንዱን በተደግመው ይድነቅ የመከላከያ ይመስልሃል አይደለም። የተማረኩ አይታችኋል፣ ደጋግመን አሳይተናል። ከዚህ አማራ ህዝብ ራሱን ከጥቃት ነው እየተከላከለ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም እንዲያውቀው የሚያስፈልገው የአማራ ህዝብ ከተቃጣበት አደጋና ጥቃት ራሱን እየተከላከለ ነው ያለው። ይሄ በአንድ ክልል ብቻ አደራጅተው ሲያበቁ በዚህ ደረጃ ሰራዊት ስምሪት ሰጥተው እያዘመቱበት ነው ያለው። ላለመጥፋት ነው እየታገለ ያለው። ይሄ ኃይል ገብቶ ነው በየቦታው እየመከተ ያለው። ይሄንን ነው እየመከተ ያለው። በጓንዴና ምንሽር ይዞ ወጥቶ አብይ አህመድ አስታጥቆ የላከውን ብርሃኑ ጁላ አስታጥቆ የላከውን ከባድ መሳሪያ እየተቀበለ ነው ራሱን ሰርቫይቭ ለማድረግ እየታገለ ያለው። ኩኖ ከነት ጅሩ ጀቹ ለጀቴ ወኔ አማራ ከሰገደ ፖሊሲ ፌደራላት ሞ ሸኔ ለጀቹ ጅረ ስሬገለ አማ ካንጀሪቲ ያዳ ጅረኒ ልዩ ኃይል ናኖ ኦሮሚያ ወካን ፖሊሶታ ናኖ ኦሮሚያ ጋፋ አላባ ናኖ ኦሮሚያ ካለቻውኒ ሳነለተ ፈተሳን ለተርጋኒ ሸኔ ለጀቹ ጅረን ጀርኒ ስሬገለ ሸኔ ዳ ከናፍ ነሞኒ ኬኛ ዋን ጀሪ ጅራ ጅረን አርጋ ጅርተን ጀቸ ጀሪ ኦሮሞዳን ጀቻ ጅረን አርጋ ጅርተን ስኔገለ ዋን ዘመነ ዴራ ኑረትን ታነቱዩ ባራለና ኑረቲ ታይ ጀቹ ጅረን ስኔገላ ገሩ ነምኒ ኬኛ ጋፈን ገባኤ ሞቱማ አቢ ፓርቲ በዳይና ከነረት ኢባ ጎተን ወሪ ቦቶነ ከስ ጅርተን ከስማ ከሰቱ ጆሌን ካፋው ጉዳ ገለቶማ ዱጋራቢ ወሪ ካፋው ደገርተን ባየቶ ገለቶማ አከሲን ዮ ጅብተኒስ ዮ ቄጠኒስ ጉያ ቄቀሙ ቀቡ አከካን ከሰን ታየቲ የሮ ቄቀሙ ቀቡ ቄጠኒ የሮ ቢረዳ አበተሙ ቀቡ ሲሞጪና ዳበተን ጉዳ ገለቶማ ወሮኒ ሞ ሸኔ ደገርተን ሶሻል ሚዲያ ከነራ ስላ ዲራ ማለ ሸመራ ማለ ዲራን ቀሙ አከ ሸኔቲ ሶሻል ሚዲያ ከነራ ሸመራኑ ማካን ስላ አረባ ፊ ዋና ደዳተን ወን ወተመጭ እስኒ ገለ ነሞኒ ኬኛ ዋን ከነራ ኦዞ ኦፍ ቁሰተኒ keessa baatanii maal gootan beeytanii warri bosona jiran akka raayyaa ittisa biyyaatti walloo keessatti karaan itti cufamu ajaja dabarsitanii jechuudha. Dheengadda miidiyaa keessanirraa dhaggeeffachaa turre isinii gala garuu Oromoo irratti Oromoo waan kana dhiibuu caalaa arguu wanni nama jibbisiisu jiru beeka. Isinii gala maaliif yoo jallates isinitti jallaa fakkaatu malee wallaahi وبالله الكريم موتما كنا كان دربتيس كان فوتس لينجر سنغالا موتمان اورومو تاوس موتمان اك ايثيوبيا تاوس موتمان اك افريكا تاوس دلتيس لينجر سنغالا كنافو اوزو يرو كنت توكما كينيان gocha jarin urratti hojjetaa turan waggaa 550 irratti hojjechaa turan kana osoo beeynu
osoo agarru faannoo faana hiriiruudhaan gochi isin akka faannoon wanni waraayyaa ittisa biyyaatti walloo keessatti karaan itti dhufamuuttan gocha isin walitti dhufeenya hariiroo waliin qabdan nama agarsiisa jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun diina Oromiyaatti seenna jedhu የጋላ መንግስትና ጠፋለን ከ4 ኪሎ ወጋ ጀሪ ጀራኑ eenyunni ኦሮሞ ጉቱ ጀረን ሞ ፓርቲ በዳይና ቆፈ ይካን ሞ ሞቱማ ኦሮሞ ከና ወኒ ከና አብይ ከና ቆፈ ነው ጀቻ ጀረ ማ ዋት ቆሲ ማለፍ ይያነ ለምን ከኛ ጥቆሼ ማለፍ ይያነ ዋን ጀሪ ጀዳር ጀረን ኦዞ በኝ ኦዞ አገሩ ጎች ጀሪ ወረቶ ጀታ ቱሬ ኦዞ በኝ ወያኔን በር ወያኔ ዮ ጉርተሌ qabeenya keenya sukkaara fi waan adda gurtee wanni biyya isii haa guddifattu maqalee haa guddifattu malee akka warra kanaatti sanyiin hunda gugne bar warri har'a isin walii galtanii akka raayyaa ittisa biyyaa walloo keessatti karaan itti cufamu gootan kun warra dheengadda morma keessa muree mukatti sinfannisee muka qalaa qawwatti sinfannisee wanni waraa ture bar sadafii qawwatti sinfannisee kan dallaatti sinfannisee suuraa biyya ofiitti isiniin galate maa xiqqoo isinitti dhagaamne kana kan ajaa'iboon waan biraatti miti sinii galee maaliif wanna akka kana isinitti dhagaamne angaru dhugaa dubbachuudhaaf haqiiqa rabbii yoo kawlatti dubbannu taate Oromiyaa keessatti hadda bilisa baasaa uummata Oromoo jedhamtanii kaatanii waan kanatti galtan jedheellee hiyyaadus garuu mooyoo kan kanaaf walii galtan taate akka Tigraayitti mootummaa kana kuffisu walii galla yoo ka jettan taate wallaahi wabillahi alkariim Oromoon hundi beekuu qaba aangoodhaaf malee wanni adda bilisa baasaa uummata Oromoo jedhame yookaan immoo Oromoon bilisa baasa jedhu tokko illee hin jiru jara sarara never Senegal hinjiru jechuun aangoodhaaf jecha Itoophiyaa qabachuuf malee Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru soba. Kanaafu yeroo amma abiyyi faana hiriiramu qabutti yeroo jarri har'a shaneetuyyuu biyya keenya oonegtu biyya keenya seene malee waraana mootummaa miti maklaakiyaa miti yeroo jarri jedhan kanatti osoo tokkummaan kaanee rakkoo jarri nutti hojjechuu deemtu kana osoo ofirraa qolanne baay'ee tokko gaarii. warra bosona keessa jirtanis taatanii warra biyya keessa jirtanis taatanii dhugaa rabbii raayyaa ittisa biyyaatii fi liyyuu hayiliin naannoo Oromiyaa poolisoonni guddaa galatoomaa waan ani isiniin jedhu jechanna hanqata dhugaa rabbii akkana biyya keessaniif dhaabbattanii saba keessaniif dhaabbattanii lubbuu keessan aarsaa gootanii bakka itti yaadamne dhaxxanii waan kana gochuu keessaniif guddaa galatoomaa dhugaa rabbii waan jedhe jecha isiniin ibsuu hin qabu garuu manni keenya osoo irraaf qusanne baay'ee tokko natti tola isiniin jechuu barbaada tokkummaan keenya gara fuulduraattis akka yeroo wayyaanee bara maastar pilaanee sanatti tokkoomne irree tokkoon waan kana irratti hundoomnee hojjechuu qabna keessaa fi alaan sooshaal miidiyaa irrattis ta'ee keessoo gareedhaan illee jechuun isinitti himuu barbaada guddaa galatoomaa an maamishaa imaamii sheer laayik duwit gochuun dagatinaati laayik bira akka nama baay'ee bira ga'uuf